Ngiyababingelela abalaleli imini yesabatha ebenhle kwabangcwele. Ihloko engizokhuluma ngaso sithi izulu lika Jehova nezulu lomndeni. Ngifunda encwadini kaExodus 20 verse 3 kuya ku6. Ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami, ungazenzeli isithombe ezibaziweyo nomfanekiso wasezulwini, ungazikhothameli, ungazikhonzi. Ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu, ngihambela ububi boyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo bagcine imiyalo yami. Le ncwadi engiyifundile ikhuluma ngemithetho emibili yokuqala emithethweni elishumi ekumthethosisekelo wasezulwini. Lo mthetho walethwa lapha emhlabeni nguJehova ngenceku yakhe uMose. Umthetho wesibili okhuluma ngokwenza nokukhothamela isithombe uqondile, ngoba sonke siyazi ukuthi eGibhithe abantwana bakwa-Israyeli nabo babekhonza izithombe. Lokhu kufakazela ukuthi ngenkathi uMose ebizwe nguJehova entabeni, basale bakha ithole legolide, base belikhonza belidumisa, bethi selinguNkulunkulu wabo. Nokho uJehova akazange wasichazela ukuthi emthethweni wokuqala ibaphi laba onkulunkulu othi singabakhonzi. Kodwa uma ufunda izincwadi ezinhlanu zomthetho ezibizwa ngokuthi iTorah, kuyacaca ukuthi labo onkulunkulu bangobani. Izizwe eziningi ngisho nabantu baseGibhithe babengazilutho ngoNkulunkulu onguJehova. Ngenkathi uMose no-Aroni befika kuFaro bezomtshela ukuthi bathunywe nguJehova ukuthi akakhulula abantwana bakwa-Israyeli, uFaro ku-Exodus 5 wabuza ukuthi ungubani uJehova ukuthi yena enguFaro engalalela izwi lakhe. Kwathi uma uMose eseyikhipha induku eyiphendula inyoka, ku-Exodus 7 sifunda ukuthi noFaro wabiza izanusi zaseGibhithe ukuba zenze nazo imilingo. Nazo zayiphendula induku yaba inyoka, kodwa le kaMose yazidla zonke lezo zinyoka. Lapha-ke sibona uNkulunkulu kaMose onguJehova elwa noNkulunkulu kaFaro oyisanusi noma oyizanusi. Ngaphandle koNkulunkulu abayizithombe, izizwe eziningi zabe zikhonza imimoya yabantu asebafa ebizwa ngokuthi amadlozi, engena kubantu isebenze ngabo. Sithola uJehova ekhuluma kakhulu ngalabo uNkulunkulu encwadini kaDeuteronomy 18 kusuka kuverse 9 kuya ku14, lapho ethi, lapho usufike ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, awuyikufunda ukwenza izinengiso zalezo zizwe. Makungafunyanwa kuwe umuntu ongumbhuli nohlola imihlola, nowenza imilingo nobhula emadlozini. Ngokuba yilowo nalowo owenza lezi zinto uyisinengiso uNkulunkulu wakho. Ngokuba lezi zizwe oyakuzidla ziyabalalela abahlola imihlola nabanamadlozi. Kepha wena uJehova uNkulunkulu wakho akakuvumelanga ukwenza njalo. Ukuthi uJehova uphambene kangakanani nomuntu onedlozi, sizwa amazwi akhe kuLevi 20 verse 26 kuya ku27, lapho ethi khona, niyakuba ngcwele kimi ngokuba mina Jehova ngingcwele. Nginahlukanisile nabezizwe ukuba nibe ngabami. Owesilisa noma owesifazane elikubo idlozi, bobulawa nokubulawa bakhandwe ngamatshe, igazi labo libe phezu kwabo. Kanjalo futhi kuLevi 19 verse 31 sizwa uJehova ethi, ningaphendukeli kwabanamadlozi, ningabafuni ukuba ningcoliswe yibo. NginguJehova uNkulunkulu wenu. KuJehova idlozi linguNkulunkulu oyingozi kabi, ngaphezu kokukhonza isithombe. Yikho lo mthetho ukuthi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami waba ngokuqala.
Isithombe ungasikhonza, kodwa uma usubona ukuthi singuNkulunkulu ongasizi ngalutho, uyasiyeka. Uma ususiyeka asisho lutho, asikhononde. Kodwa uNkulunkulu ongumoya akanjalo. Uma usuzibandakanye naye angeke uphume kalula kuye, ngoba umoya uhlakaniphile, uyacabanga, futhi unamandla ngaphezu kwakho. Uma usubuswa nguNkulunkulu ongumoya, usuke usufana nomuntu osebuswa isidakamizwa. Akulula ukuphuma kuye. Nethemba lakho kule mimoya lifana nethemba lomuntu odlala ilotho, ohlale ewina izinombolo ezimbili noma ezintathu, bese eba nethemba lokuthi uzowina ilotho, kuze kuphele konke ngaye. Le mimoya uma usuyamukele uhlale uhlaba ucabange ukuthi kukhona okuzoshintsha. Kunalokho kwande yonke inhlobo yokuhlupheka ongase ukucabange. Ayikho into eyisitha kuJehova njengokuthembela noma ekukholweni emadlozini, nokwenza noma yini nje etshengisa ukuthi uhlanganisa idlozi noNkulunkulu. KuyiziKronika zokuqala isahluko se10 kusuka kuverse 13 kuya ku14 kubhalwe kanje: wafa kanjalo uSawuli ngokuba waya ukobhula konedlozi kuba abuze kuye, angabuzi kuJehova. Ngalokho ke uJehova wambulala, wabuyisela umbuso kuDavidi indodana kaJese. Ngisho ukuhlaba uhlabela amadlozi uJehova akakwamukeli. Ku-Exodus 22 verse 20 sizwa uJehova ethi, ohlabela abanye uNkulunkulu ngaphandle kukaJehova yedwa uyabhujiswa nokubhujiswa. Kanjalo futhi nokushisela amadlozi impepho uJehova akakwamukeli. KwiziKronika zesibili ku chapter 34 ku verse 25 uthi uJehova, ngokuba bangishiyile bashisela abanye uNkulunkulu impepho, baze bangicunula ngayo yonke imisebenzi yezandla zabo. Intukuthelo yami isithululelwe kule ndawo, ayikucinywa. Yonke lembhalo iyatshengisa ukuthi uJehova uyisitha somuntu othi ekholiwe ahlanganise uJehova nokukhonza amadlozi. Lezi zinto ngizivezela labo bantu abafuna iqiniso lokukholwa, abangafuni ukuthi uma izinsuku zabo ziphela lapha emhlabeni bese phambili bebanjwa ngamaphutha ababengawazi. Isikhathi esiningi uNkulunkulu uyaye angithumele umuntu wasezulwini engakwazi ukuchaza ukutheni ngaye, ngoba nami ulwazi lwami ngaye luhambe liphele. Lesi simangaliso somuntu esiyaye sithi sithunywe nguShembe sifike sisifundise izinto eziningi zasezulwini abantu abaningi abanganalo ulwazi ngazo. Bengikhuluma ngezulu lomndeni. Sekujwayelekile ukuthi uzwe nabantu abangamakholwa kakhulukazi amaNazaretha ethi kukhona izulu lomndeni. Ngenxa yokuthi le nkolo yezulu lomndeni ayicaci, ngagcina sengibuza kuhlaleleni ukuthi ngabe linto emi kanjani. Uthi-ke lo muntu wasezulwini, uma ngezulu usho indawo kaJehova ehlala izingilosi nabangcwele bakaNkulunkulu ebizwa ngokuthi iParadise. Le ndawo uJesu owabekhuluma ngayo kuLuka 23 verse 43 ethi iselelesi uzoba naso eParadise, ayikho-ke into eyizulu lomndeni. Kodwa kuyaye ukuthi imimoya enqatshelwe ukugcina eParadise ngoba ingazange iphile impilo yobungcwele lapha emhlabeni, bese ihamba yenza amaqoqwana ngokwemisebenzi yayo nangokwempilo yayo yasebumnyameni. Le mimoya ibuyela emhlabeni izofuna ukuthi zonke lezi zinto ibizenza isesemhlabeni iqhubeke nokuzenza isiyimimoya, kodwa izenze ngabantu basemhlabeni. Lo moya uma wabe uphuza utshwala uzobuya uzofuna utshwala, kodwa lobutshwala uzobuphuza ngokuthi ubuphuzwe nguwe. Uma wafa ungaganiwe uzofuna ukuganwa ngokuthi
uthi akuganwe wena. Uma ukhumbule inyama uzoqhamukisa izinto eziningi ukutshele ukuthi uma uhlaba zizophela. Uhlabe kodwa zingapheli. Kanti lo moya ufuna inyama kuwe. Le mimoya noma yini eyabe iyenza isemhlabeni izofuna leyo mpilo iqhubeke noma ingasekho enyameni. Ngoba vele lapho ikhona iyahlupheka. Ayikho into enhle efike yayithola isiyimimoya. Ithi-ke ingilosi eminye yale mimoya iqoqana ngokwemindeni njengoba kwakunjalo isesemhlabeni. Lento-ke eniyibiza ngokuthi izulu lomndeni into enjalo. Indawo yemimoya engafinyelelanga eparadise. Uthi lo muntu wasezulwini umuntu ofela enkosini ehamba ngemiyalo kaJehova kanalo izulu lomndeni. Umoya wakhe uya eparadise. Futhi ayikho into umoya wakhe ongakubuye uzoyicela kubantu basemhlabeni. Akukho maqhugwana ongawakhela umuntu oseparadise. Ayikho indlu oyidinga kuwe. Indlu yakhe isezulwini. Njengoba wayechaza uJesu kuMathewu 22:30, abafela enkosini abaganwa, abendiswa kodwa abanjengezingilosi. Ithi-ke ingilosi yonke lemikhuba yokuthi umuntu uganelwa umuntu osewafa, izinto zemimoya esuke ingenandawo ezulwini, bese ifuna ukuzokwakha izulu layo emindenini, yakhelwe amaqhugwane bese-ke iyabusa wena uhlupheke. Njengomoya othatha isimo sezingilosi, umoya womuntu ofele enkosini ungavela kuwe uzokusindisa noma ulethe umyalezo wasezulwini, kodwa hayi ukuzocela ukudla nezinto ezinjalo. Lo moya ungazibonakalisa kubantu uyisimo swabangcwele, njengoba sifunda kuMathewu 17 ukuthi uJesu esentabeni kwaqhamuka uElija noMose bakhazimulisa uJesu. Ithi-ke ingilosi ngenkathi le mimoya ibuyela kubantu ibashayela imithetho, isuke ibatshela ukuthi abaphume emthethweni kaNkulunkulu bathathe inqubo yayo eyabe iqhuba ngayo isesemhlabeni. Kungakho-ke ethi uJehova le mimoya isinengiso kuye, futhi umuntu ozihlanganisa nayo usuke ezingcolisa. Ngenkathi usuthatha izaluleko zalomoya ulikholwa, nawe usuke usujoyine izulu lomndeni. Ngaso leso sikhathi uNkulunkulu uyasuka kuwe bese ubuswa ile mimoya. Noma usufa umoya wakho wangeke uhlanganyele nabangcwele, kodwa uzozulazula ufune izulu lomndeni. Egcineni uyoba ngumoya ongaphansi kwezulu lomndeni. Ubuyele emhlabeni uzofuna ukuhlatshelwa izimbuzi kanye nezinto ezinjalo. Uma-ke usuphila ngaphansi kwezulu lomndeni, ulandela izimfundiso zale mimoya eziphambene nezimfundiso zikaJehova. Ngenkathi ethi uJehova ungabahlabeli abanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe, wena ufundisa abantu ukuthi abahlabele imimoya abantu abafileyo. Ngenkathi ethi uJehova bangashiselwa abanye onkulunkulu impepho, wena utholakala ufundisa abantu ukuthi abashisele amadlozi impepho. Yonke imisebenzi yalimoya ayehlukene nemisebenzi yenyoka. Okwathi uAdam noEva uNkulunkulu ebatshela enye into, yona yafike yabatshela okunye. Kuleli izulu lomndeni kuyindawo yokuhlupheka enosizi. Akukho lutho oluhle lemimoya enalo. Yikho ibuyela emhlabeni izofuna ukudla kubantu abaphilayo. Kodwa bethu uma beyinika bengatholi lutho. Yikho kwenza ukuthi uma lemimoya ihlala kubantu bese bayagula, bahlupheke, abanye beze bagcine ngokufa. Kungenxa yokuthi basuke bembethwe imimoya engcolile, nayo eyabe vele ihlupheka, eminye imibi ngezindlela ezahlukene. Yikho wathi uJehova otholakala enalomoya akabulawe. Yikho kwenza ukuthi uJehova ambulale uSawuli ngokuthola ukuthi uye kokhothamela umuntu onalomoya.
Lo moya uma ufika kubantu abangcwele ufike uphikisane nokushiwo nguJehova, ufune ukuthi nawo ukhonzwe, ulalelwe, wesatshwe. Kutholakale abantu sebesaba lemimoya ngaphezulu kukaJehova, besatshiswe ngayo, hayi ngoJehova. Ithi-ke ingilosi uShembe wafundisa amaNazaretha ukuthi akesabe uJehova ngokugcina umthetho wakhe owawuletha emhlabeni ngenceku yakhe uMose, ukuze kudumisa kwawo kwamukeleke ezulwini. Futhi wakucacisa kahle ukuthi uma amaNazaretha angakwenzi lokho, imithandazo yawo yonke angeke yamukeleke, nezibusiso ngeke zibehlele. uShembe wakubeka ngokusobala ukuthi uma umuntu eba ngumNazaretha usuke esethatha isifungo sokuthi useyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakhe. Uma umuntu ongumNazaretha esenza izinto eziphambene nomyalo kaJehova, esethwasa noma ebhula, usuke esengumNazaretha kanjani? Uma umuntu ongumNazaretha esenza izinto eziphambene nomyalo kaJehova, esethwasa noma ebhula, usuke esengumNazaretha kanjani? Uba ngongcwele kanjani? uJesu wakubeka ngokusobala ukuthi akazile ukuchitha umthetho kaMose nabaprofeti. Wachaza ukuthi umthetho kaMose umi ngunaphakade. Wabuye wachaza ukuthi uma kuba khona umuntu ongawugcina umthetho kaMose, abuye afundisa abanye kanjalo, uyothola icala. Uma-ke wena usuchitha umthetho kaMose, usufundisa abantu ukuthi umthetho kaMose awungagcinwa, usuke uphikisa bani? Usuke uphikisa uJesu. Ithi-ke ingilosi alikho izulu lamaKristu nezulu lamaNazaretha, kodwa iparadesi indawo eyodwa ehlala abangcwele bakaJehova. Akekho umuntu ongcwele ngokaJesu noma ongcwele ngokaShembe, kodwa umuntu uba ngongcwele ngokulandela izimiso zokukholwa, njengoba uJehova wazimisa ngenceku yakhe uMose. Yikho uJesu ethi kuMathewu 7:21, akusibo bonke abathi Nkosi, Nkosi abayongena ezulwini, kuphela owenza intando kaNkulunkulu. Ekupheleni kwezinsuku abanye bayothi saprofetha, sakhipha amadimoni, senza imisebenzi emikhulu ngegama lakho Jesu. Uthi-ke uJesu uyofakaza phambi kaNkulunkulu athi, sukani benzi bobubi, anginazi. uJesu noShembe bayizithunywa zikaNkulunkulu, njengokusho kaJesu kuJohane 17:3 lapho ethi, ukuphila okuphakade kubabazi wena Nkulunkulu wedwa oqinisileyo, nomthumileyo uJesu Kristu. Ngokuba amazwi ongiphe wona ngibaphile wona, bawamukela, bazi isibili ukuthi ngavela kuwe, bakholwa ukuthi wangithuma wena. Abantu bayaye benze izinto eziphambene nomthetho kaNkulunkulu bese bethi bagcina amasiko abo. Umuntu othatha ukukholwa ubuswa ngumthetho kaJehova. Usiko lwakhe umthetho kaJehova. Umthetho kaJehova uphelele, awunalo usiko, ngokuba ulusiko ngokwawo. Uyindlela yokuphila kwethu thina esisuke sesithathe isifungo sokuthi sohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zethu. Uma ethi uJehova into akayifuni, ungayenzi. Umesabe uJehova ngesikhathi zonke. Inkosi busise lokho enikuzwile.